na de ma ba ma na efe na ne Nyankopon ensure mo papa na woman of faith radical suada edi hene me bebe ya na abrampa oba otoso 35 ono so attest it is there ka say da Facebook e da TikTok de onyame na woman of faith eso ye me man ko ma ba mu abuo e na ma wo nti obi kwakana na aduro no onyame amasa ma nyina asenya ni da so na Kristo ama na etiase a 23rd August the Chima Community Center onyame be nyame ama ne manso aye ne ma ane na ne me baby abafia besra lucky baby ebre ne beso ama ye na kire ne oba akoko pa se go wodan pam ne dum kane a uhunu ba bia ebusuafo enano ya wada esua who is ideal woman and na me ka kire mo hye mo bo se mema monto mo bu o na sade mo sere no sensuo to na enkuto wo sere no a wo sere nchen no ene wa wi an sisuo no wo benani se wojo se trotro driver show na ni se nkungu akonwam na when sa ideal man ya ye besua ne ho asem yi edofo wo se sa ba men oyobia he respects woman obuoba. He loves his family. He is well disciplined. Nene miensen ene ye ba behwe. He respects woman. Eho ene ye begina pa. Wo be ma wo bu oba. Obe ma wo bu oba. Obe bia ni je ho. Se be ma ebe bu no. Na ashe Kristo ani munyam. Se wo bu oba won to oba ho be ma wo to oba ho to ne ntuma mu pe e de na se to pen ya hunu bi wo Ghana ha nipa bi akeka bi saa e meko wi ase position kura sese wo munya no abo wo mu enam wo mo transis bi a wo mo keka kire ma enso na de nkema ne ye no kenye so se be ma betumi atena no aka kire oba se bi wo ba bi bon no atra ehye etwa akwam be ma wo bu oba onye ne sa na so wo bu oba ne hawo eda ne so fa Bible ntentem na yenkenkan Matthew chapter 1 verse 18 ntentem ne hwa asem Matthew 1:18 Matthew 1:18 ne hwa asem bi tietia eko 19 ho no a ne hwa asem bi ho na ye fantete ma 18 ehwe radi asem Matthew 1:18 oba obu obema obu oba enika ne so Christ eni said Yesu Kristo awo ho asem tie ni wode maame Maria ma Yosef se onware no nanso na wanyinsen na nanso na ansa na obehyiam sa warefo no ohunu se wanyinsen de firi honkronkron mu eba sa no ne kunu Yosef a wodi ni huni no ampese obegu Maria ni mu asenti oye na dwene se obegya no kokoam ebra asem no aye Joseph dadwen no awade bofo beyi ni ho adi kire no daim se ka kire Joseph se David asini ni Maria awade o se ka kire Joseph se onso se wode ne yire Maria bebata no ho esan se di ewoni mu no efri ho kronkron wanka me kra Joseph dini huni asem no kan enim wosi na Joseph oni Mary tu anamo ye asiwa awade enu hu se Mary enyinsen to hu ni sa no enu wosi odini huni nti oye so de ba koma na busuafo kokoam din na ye ne dadwe a wo dwen hu no
esan se Joseph yetri ni nti awurade bofo be yi ni ho adi che ndan se ensuro se wode wo yere Maria be kɔ wo nkyɛn na de wonyem no efiri nkronkron nkɔba adwama bia enne mrantie ya kyede beba onini program so ene oba no wagigimi adie ene wonyem ene wagu manim wase ene mfa ne nkosia yenka sa wokɔfo oba na oba ne konyem a eya de papa eno de sango asem no bia no a oba so nanso yesi na Joseph dini huni oba ma bi kasa kyɛn wo ba wo mu oba kwan bia la so na mde oba de mde wo yɛ den oba de mfa so oba ne menya wo so na oba de nyaduane aba no amamadi ene awo a odem be wo a kam de be den ene okofa bia yɛ den papa wo kofa bia yɛ den wanum kasa umu oba na ewo fie bim etubo so wode saa obeke kasa bi nsemu no saa na wode anyini na wode awo yesi papa we made saa no motse ye hwehwe obema wodi mu di ne huni ideal man obu ne yere ha wo ye ne ha ne yere yade a wote nka bi ma no esanso obu no obema bi emusa ne yere wo hu se obayi bufa so bosome aso obayi wo brayo mu ha o musa no kwase medon na ho te sei no oyi nani ato free no odi akwani aba o expect se oba no ebufa so nyina no onsan me wo fufuo ni awoka e ma no mfa ne hwe abebrebe ebegu akonwa mu me o mu oba kwan bia so wo ye be ma na wo te sa si utrase e woni mugua siem na bu oba ene kasa bi no oba nso ye den oba nso ye den a wo ba wo sole ya tutu amana na fa wura mu e so ba anya hwea edura na jo a wonti ansole a wo ma so nti ansole a wo hwe a eye wo ya no o pe ba bi de awura video bi ana me hwe oba na twe ade no o se o pasa drip o sole a wo ye tu no onse menyaw ka wo se so bra na me no what the dre ano se dura wi a wo tumi a me so dura na jo a me so wo tumi na chin krampan a wa sole o ko se nsu na bre na me na no eti yesre wodi obuo ma oba ente wa ho ofe so o mema ye nwane e ma wani munyam dead se wo bu yire a sa no so bebuwo agiro ba se bi oba kwasea bible so obenya nsafo de nsesi ni da na ba kwasea jejentwe de wode nsa dwiri obabie no a wonum nyansa ne kunya ne kama wagini a wono so betiti ne bad eti yensua ho o se odo na busua eti se den okay se wo busua empra ba ko a wokotwe ye watu eti oba so asay papa ase sebi woni wo bada na koda ketwa wei eyo sei ejojo bedwam papa panimu hwede akoda eyewo eja ne yire ne magufie 1 week ne ba yale ne de yire frɛ no onfa call no because akola ketwa bi abona senduam ene na furu setie nie yesi do wabusua sa wo de mpra kora na wo twea fo obuo ma wo yire na dwene wabusua ho na wo bekwa ba beto wo wade a yentu yabusua kese ne so ntwene wo hwa wo yire ne wo ma no hwe wo faase so wo wa hoden no a ne petru da bi owo nya ba pe na oba ne nkoda no kɔ wo ma yire busua no enu ti se wanye wabusua yie na ayire ni wu na ode nkra ne kwa wo ba beto so aso oti da nkyem wo so akuamosi obekire wo mafia do wabusua o yire ne wo ma ho hia ma mo dadwen nya wo dadwen de bia me ka se wanko akatua nkyere wo yire obetwa bia ma banka wo ka kire na ko be hu mmobo because oni se me kuwe no oje ntina ho ode wa ha ena wudi asie mane hu mawia mom akoso ya ade ni ni ba bia me de ko oba no oyenyansani obehu mmobo obi obeso ho abia obi no na busua wa wonim se
empra ba ko a wo kotwe wo we okra on say wo mo asesa no on so asay o ma wo sesa wo we empra ba ko pe wo niema nyina say papa say ade de say me be wu a e na me de manije ade anije ade dia e manije na me pe na me de manije na me pe wani je na apa ko we obi fa ho be obi wo hotel church elder also akwo hotel ba we dwane eja wo ne ye twa ase yoyoyo ebusuafo kata so ye mpese e betenye sa so fo be ebesi ensi do wabusua ka wo mabra wo ho papa bi pie no oba ne nkola nyina dwane sebo oba ne yiri dwane kola dwane eye die Goliath do wabusua ma wo manhunu wa ho den ne nkora no enye otum wo se oye discipline odene hyehye ye dwuma de wo wona ni so pepe ne niam nyina kama papa wo tike ma wo driver wo didi e driver ni atem va se froko wo ne wo madam enye egu ni pani mu ase shaw ho so na bu discipline eboa pa na wei ene be ma ye kan ho asem eti wodie wo mu afa wodie ni mu so a your correction na ase de aka nyina wa wodie wo mu wodie ni mu wodi on fa boga nye soan na wate asim atwo kote nam komo kokko na ba kom atwo ba bi de etete ma ibd maledi nyankopon wo shira shira me that's right na edu ya oda awiase ya na edom nyina ekuba bekeka se afutuo ene chechere nyame de edio amode. My lady, last week ye din komo no na mema na ye ni age ni yesre ka kirem se mba jimoni su na de bia ese mema ni tire ya da mase. My lady, etire ni bi ho a sebe eyetire hunu hwinim eye konko bi ne siso kwabra na ehwem sisi ya wutire no eyetire hunu omu ba sei sanse ni fie eyetire no bi ayeye saa na ne papa mu ni maame en wahwe so de anyini enti se oba na odi na chi se ne yire no ohunu fasodie bi e wore so kasaba ho mali nansa ne ye case bi na audio bi ba me hono mo na wohwe se de kwabrane pa oba sebe wada no so afa no pen to no ho se aboai nipa dasani a wo konkotodwe wona nim e fa no o fe na aboa wo de mama nam de ama my lady ema bi mu fa buo ma mema bi no eye mema bi suban a wo dan na di ebra ne kakra wo mo nsem na sa wo bre bi wo nsem no why wadwen se wo mfa buo ne ani die ma ba no a utofom a onso be ye mre e wo nanim onso be kire wo etedu time bi a ye ntimi mblemu ma no pi emema ni bi mu ma enti wo mu yire to the level say watimi akotwempra de gonorrhea ebe ye wo yire umuade obi di oba ne kure be fi ho my lady ndi oba no betwe sakai timi mi gira wa me nkopata timi ti wo yira tem kire wo mpana ema wo yire kwa na wo mpana ne se tetene so secret e wo yire ho nyina da o mpana nim masa wo ye shameful na my lady ne ye kasa obi ho a odo na busua be ma bi timi kwotena nsa biase wen saboro didi men na komode na busua repreko nambra chas ne komode na yire ne ma e wo fie tonua ne che opani wo yesa wo no wabusua enti wo do wabusua pa ene mpana ba ko a wo kokotwe ye no sesei wani ni fie ba ko hwede se de wo ma ho atete aye mpana ba ko akotwe ye enti ye besere pi se yenya wo bema wo asudie soronko na bema ni nipa ono timi tutu ne fie yie my lady ene emema bi mo mama bi atete apansam emema bi mo ma emema bi asei emema bi mo ama mabi diyawo esu
last week ni eka say ewu emema bi wu no eyema emma bi nso akwa wu ewa wade ase emema bi ntia oba basia de mementi saa watwempena be 70 ontimi nya ho hwe because wote wade ase kurampo no onhwe ni yie na wogya na ne mabaye den ena ode hu saa onso wakum obiba wakum obiba wo ya we se wo yire wo wuye eye wa na wakum no enti yenhwe ma ne yie opani se wo hwe na wo nso awade ne mpena sam na ye wo da wo de twetwe wo mprakọ enkofo obiba metena wo fie e me hanadwene malady na wo kase omo ye discipline then ma wo ye self discipline wo bu ho kura wo ho e na wo ne wo house help eda enti wo yire enkwada wo no mo ye adwuma wase wo mo panyina asitire enti wo yire no krampo no enkwada wo no mo ye adwuma no wo mu wo mo na wo pa enti wo dibia as a man ene say wo ye bema sabi etire no wo de na ekonko nesi so enti ye besre mema no bi say ye nya katra wo say wo ye bema onyankopon wo gina nyankopon anemu e wa wade no mu wo ye leader na leader wo ti sabi adwene nyansa bia ni mu de ene say wo mo di wachi no kohwe wo magu enti ye besre pi wo ye bema hunu wasade e wa wade no mu na onyankopon emfa so enhyira wo busu ama leader nyankopon enhyira wo pi na Abramba malady tete mawo ni akasa kire mema malady asemo asem na da wono malady emema bi emuma enyu yen kasa nkire wo mu emema bi mumma kra onfa ho ne se ne yire nipam malady ojojo no se wagina ka na wo bɛyi onse bi kra wa heslete wo so beti matwetwe afo ne ntem no malady enye ntem se wo hye trousers na wofo be mai bi na no a kasa fi nko a be ma wa wale a wo abusua gina bonten timeto ne nsa bɔ ne yire bɔ ne mpena malady unye leader unye be ma papa unye wadwen so pese obobra malady emma ti se kusua so krokura ne ye ya malady ebeye ye di amawo emema bi mumma ba akokura ene ye kese yi bema bi atu afirifie enam ma penti kotena wo baso malady de nkura bedie ene de nkura be hye ni nyina no bema ne mfa ho kura atu akotena wo baso edie na obenya malady e be wie akire na de eye stroke na e be fie wo de akomaya de na e be fie afi no oba na wo brofo no so tete no sikaba wo nsem tete na afi ono ene sen ba be fa e bebre ye be sire nua mema mo mama kaso wuye ni yi a onu so be ye wuye oba bia pa akrokro malady oba bia ade ye me fe ne ye me dene se malady se ukrokro ba na so one city no de ma wen ano dabi ba be ma ne pese o kire se oba ne ye adwumanti e wo se me kan o de ma me oba bia zo ni wo pesa krokro ba mani hunu se die unyankopon e de wa hye ne nsa wo na yitire krokro no di owo bia no de be ma wo malady enkomo no se de ye keka ko no nyina ne se obi emu eye ne yire onye discipline se de na wo ken bemma betima ko bro frabonten tense no da be wura dem ne ma nyina wo ho ye ken wa wo mema o malady de papa yi ye nyina o mu hwe papa ti me bro di se ne mama ma ne kokofa ni frabonten ne de na ba be wura fie malady a kire papa ben wadunso anene malady a kire papa ben ana wo kire eye wo ma bu na nkwa no so mfa menyini na malady wo nom sande ba kwa malady ehu na enwanwa ne se ebre bi ne eti anomanyi na maame infantini bi ne no nyina na wo fie anopa bi na maame na frɛ me ba na de mawie ya ni o na se adan wo se me ba wanya mfinhia eye dumiensa ye no mu nyina ne dadem ye kwa adwuma ya bansu abo ye kikirikiki nya bidie ye che ho to ho se ya famu ada akura yi suande malady se o mafu ada na o mu down mu kakra wo mpa so na akura na ye se no hwe wo mu o hwe ma me ne papa ye fe malady akura na nya mfie edunan obewu ana onso kokofa mpena enti die na ye kyerɛkyerɛ ye ma ewo fie
malady sa na mpesa mikesi e de ne ye kyerɛkyerɛ ma wo fie anka de we wo ba yi anka ye kokoa mu ade akwa wanya mfinhie dumien sa malady na ne afi ti kwose ye kwa nti ye ntretene ye maye na ye papa nom so ye mfa ni die ma ye ma ne se de sikasa malady afi asemanu ye kan bi ha si ye mu ye busua no ana ye mfa wo mo no ye kan bi wa hanra pani a wono akoye na dwuma malady wan na ni anhwefi o se ne ye asem ba ye fie no de koye nanka e wo se nko wo hwe ne ma no wo hwe ne wo faasefo bi se nyame ye wadom ko ande a e wo so opegya wani de ko hwefie se de be ya dachi bi enye yade kra na be duru ba bi wo be kɔ hɔ ye be pese obi nsansuo ma no won na ekosansuo ama wo o fatirim dendende me na me konsuo me kosansuo ma ne no enti ye be sire ye papa no ye wo fa no ye nua no sumbodi a no wasum kwadu na dachi bi no ehun beba emfaso ememma nyina ntu onhofo mane de ne memma emuma ehon de hiame abrantie nwuma oboye lumba nwuma oboye no osi nyame nhira ma no eya asem kese emma ha wo munam wo memma ho oba bi adwene bema ho samale de wanya stroke wawu agya ne manketenkete wo ye besire nua no memma adie ne ye gina sase so adie ne ye gina sase so tukotena afutu bone ensem hunu na fofo hia o wo fa mpena o yire cha na ye de enne be mo bebu o we nyina ye ensem hunu so se wo pese wo nyini che maledi ade wo wi ase pa sese no wo pese wo nyini che pa maledi di nokura ma o yire o bompa yo bobo bia ma nanka be bia wo ko anya no o tenetena na so wo wadwe se wo mfa ni die ma no wo besu agu so a wo maledi abra bo chi me be chi me se no me pa efiri mu gu fom no se ye nim sa de we yi a enna asofo ekradu be bi o mo nka nkire o mo mema be ebre etidemu sunya adwuma nye o se ko na ti na sofo yi hwan krata ma no ka che nsa o kai se na bi won sem kwanse na de o yire fa so ana de o ba bi fa so oba na tena dem asunusuo agu so ene obi bia sei ye be sere mema so free se duabonko ane se ya frɛ ensuo di kosua bo nye sa nete ema duabo wo mutirim no maledi ano den enti ye fa ni die ma ye yire mu ye mu won ye ne won kasa yie krokro no u free fia kra no me kwa adwuma ba na maledi ade ye me den na o kaso so no ade ama mema emu ma na ma bi mu mema ne se ska wo gie no on pese ne yire be hu no ti wo kan se wo yire oni mu akatua oh maledi onim mi kabe maledi me se me na me ka kire wo ma bona mania wonim ton hawo oh dia me won wonim sese na me wo tetia ba enti nya fe na me koka se me mo amane ti maledi so mo na mane no so opedon ya e wo so de don ne ba fie ebi so no akatua enti mfa don yi ma fie enti me ma bona mane se sei anolma me kwa me nya boso me so enti wono so ye kakra ne ya so zom ane de koba ti e be sre me ma se de wo ye bia mawia mom awia bom no mu na nhira ni firi ba na wa wize ni nyina mu na o kanhim na kanhim ebedu botom na de winsa na de report na de yese malady oba ne da wo ho be kire wo no eda no so be mu ahunu se wo no ene ye chompia ne demu de no afi na no so be kire wo sa wia na anopo wadi natem anadu bebu nkotodwe nanka abe pachewo alomo we de wadawro ma menye wo so hwe wo kai se odi matem aso dan wo kai se oyi unsa bom onipam afi no be refer ni nyina enti yemfa ni die ene wo buo ema ye ho ye malady medase pi medase na abrampa wakasa ebusuafo nyame adom of system no so ya ba alande doctor say bedu kwasi adana lande on famra tuada de of sisaba malady hormonal imbalance maso ofo hia bi papa doctors when your variances ni nyina da betutu ni nyina amana ko woman of 84 ye duro kese pa alande wanti abia ba ame adom abedu juada no na lande ba ne bia bo no besesa ane wo ye den a ye besesa no na nya ozo na o se ya na mfiri ha me du fie no na breko bia no ametimi akodi ese me yale esa wa fukura be akuntan me yale ntumi me nenso me nkokyere ko enam na bi je me ba ho me hwe mo kwai o ba no ato unama ba enam ye de dey fa me yenkwa na nya nam na de ayenkwa si ye dokro na ze yem famra de 055493192054893191 abije fi se
ahwehwani wa no je go no de koso no bia o e krade ja baby ntra bije pia baby ntra timi futi wo loka wa fo beti pia baby ntra ne yo mama ina simpi ja kan kasi case number 1 Rita Amua adodo na friend Lucky know kuma say respondents Aisha he could stand court Lucky na te say yankopa adumo ni hu wache ayam yado me shehonum yo media men kan ibro nyanim na ja ye ba be breaking me office ya na omdi ho wo bi hwew because ya unipa obaha abetra ne so ami abetra valandam e de ne ba he na chi de assembly de asema emiri bi otese e be hwe no na ye ba no no ka kire se omman so ahu se bro nya so nti wo se ba oba otese e be hwe ni nti afa no oba na me ka kire ni pakro na oba ka kire se wan ko ka kire so no so ansole free valanda so ene ne ba na si fom anko number 2 ho a oba usi bibi o wiase office ni pagini o ti e ba ye na dre oko sisi e wa ye tantan se nyame wo wo ye papa na ni pa so de boni be tia wo ka wo de ye ko ne nyame nkonto kwama ni pa kro no we end kasa brain store no club a obegu no bi a wale wo de wale di mpa ho valanda no so afane ba no na chi ensi form na me be to no wa me ba no ko ti say when na hwe store no man sisi the store no de watum antimi andi 2 months kula watum ti say wonam stress kana wonam pa and the swat sinkura no me ho ma na mra ho ba oba no so amba na ire na ama an se o ka se wanya obi oso wanya oba foforo an se o ko fo oba bi betina ho abonwan bi betina kama te se me ya no de betina ho oba no so titum ne betina one ne betina Ghana for my but endi 1 month kula no koi odi ska ne wie ye no o ko so ba gi ni se 2000 se say e wode e ho e was store na betina hwe ye no eti baby ana ote ani fiewura so age ne mpra no watuo oda so ti wo se eti baby ana ote ani fiewura so age ne mpra no watuo oda so ti wo se woni ska e fiewura no kra adwen papa oni tiri adwen pa woni tiri mo ni ska obi an ko tu no enso Lucky ma enu ma wunya papa ne yo mpa jo an ko so aye wate amen enyame de onu hire nipa amen asa wura ne de yo obe program so aye Bible Quran and focus your snap asa prekuni bodu ade na ape mami mpa cho mpe Bible na abram pa imame bodin ayeme bodin Rita Amua kra Bible mi kra Bible sa sama me beken kretrodo no kretrodo minitro onyame boa me oda okay asamba na ria beda mami awie de me be toa wa na se yenua baye omo akwantuo mu Arab country me makobi makọ Jordan na masa akọ Saudi na maba nti minim se de akwantuo le musitie na we de nti e na wie kra de maba ha ye sister bi e fe na Asha oye agent e wo Kurdistan ode nkrofo free Ghana e de omo kokoye house sa Kurdistan e wo hinfa fem Kurdistan me ko Ghana for money e de papa mo kwa de ho titi Roma fa kokodru fodi nyansam geto mali e ma David ni e ma Samson ni ma Goliath fo tenkwe enti ma ye nwa ba ko ye frɛ Abigail chama na me wo Jordan me ba life am no omo ani didi nkoma na da me ba Ghana enti be 1 month 2 weeks ni me ntine nkati na damfo a woni ni free kuro ase wo fa ma ne ade no frem no Lucky ye nti Abigail nka na Abigail e ba be ko off no o ka kire se ni madam atu kwan na kwantu na watu no oja akra e wo honom ti okra aginamo o hwa aboa ne so eti wose saa okoye ne be 3 days na kra no opie free fie ho wa hwehwe na wo hu no nti wose na nwumre na madam ne friend se okra no ho ye o ma na aduane nti wo be frɛ ne nanfofo no se kai ayi da o ma mi kro de ne magya me na otu kwan ya wo mbisa
na ade na de okra wa bisa na se na omo se ne namfo no ka kire ne se on kan kire ne se okra no afrifie enti wo ka kire no no ene madam ne bufuye sendi audio bebre ba nti na girl no suro na namfo no se ebia wo hunu na wonye ohwe ti ne 3 days en of friend no friend bi ge se abi me niam bi si mempa so nti kofa eniema no mama rider be gina gate na no na fama no kire no ba bia safo a wo na akra no kofa ye ti wode ma no ma omo CCTV camera ne capture no ena oba ye no se abi awia ne niema ode abi akwa akotum na ansa ona ma ne faade no mpa chomane ansa na oba beba fie no oka kire akra ne se wa makra na ira odonyame obema na dam voice no ewo ha eti oba ye no ana se wawia ne niema nti akra no so de bag ne ma driver no camera na capture no eti omde na ko police station sisi e wadam endra ye 1 month 2 days omso obekọ JCCS enu tina ma me awia oba matoa wo ha ya kujista ho no Ghana embassy wo Ghana embassy ni ho tie bende na asha no nye no nko na oye enti okofre asha ne ye Ghana ni asha ne ye Ghana won wo bese sankrofo ma de wo but o ye agent san ye supervisor wo white company unu wakobida akwantu nu sei na tie ma enda form se wo de wo bedi ewo Ghana na wo bibi kakra ya mesrew me nka nche ose to kwan no Arab country me 2 times amako nyina me de yare na eba sese onkobi sese de me nkobi me ba manya 1 year 4 months me kwa nka me ba 2 months na me ko akwantu na enda form edware dan ti se di edware nipa edan ceiling wanda so enso be fro agina ayi atwede omo na ma yadwuane omo ye wife omo ma ye bibia pad ne de keka ho de omo be provide ama bo so me so no it is can eba wo account ma na omo de ma wo me kwa Jordan de ne de share ensem ba sese no omo ye dru ha no mama ye ATM card nti month be so no na abeto ATM na oba officer no omo ayi obi yempie ukwo chefie wa wo de ball e kwa madam ni timbe gina chire onim so obedwane ti wo de ball ani tuma wasan be referee into your contract na wa back to office into obe send this car ombe yi obi obedi wachi wo send this car na wasan aba sana etie wo yes e bi mo ha o mu kunu kura pese o mo ne mo da me de me face sa challenges ni bi but me nan fofo bi mo face bebre be man obe force o ma ho kwan so na senyensen ko ba o mbekun nti eno nkrofo bebre face but Ghana for no de enya more to say Uganda for no omo ne face sa challenges no ono obema ne ho kwan na woni nada e wode ye ho ebi kura tim no boss nyem but yeso ye ko na agent for no ka che se wonne ne kotena na nyensen ko ba ombetima kun nti aya na ye na wan na ebekun no so oka kire na yira omo de wonu wanyima wie no obesa obeka kire na yire omo de poison be friends su ana se aduane nti se oye sa mistake ni de ombetima kun at any time ejire sa asha no ye be dan ye nya no asha no eniama bone nko an oye no ho enye abi Ghana ni ene wono abetena ho ene wono ani nuanom Ghana for de o makono wo de o makoba nko ato mpacho ane girl ba akokra de no yare omo ana abo na de na ko hospital me ya wo ne mpa ne bone amaga na bodam ebo a wo bo no enya asem ketua picture ba ko so wo ha me de to picture ba ko wo ma si wo ma ye buro no me pacho oni na obo no girl no na ne madam na ebo no housemaid supervisor no asha no na ebo no mpacho sedienti na wasenka mu yi ma obia hu na because nkrofo hu esi na oye naked ona obo no na Aisha no ne girl no na tifi Aisha we no housemaid do she pant red no okwa adwuma no o se wontimi o mu treat ne bad o mu ma na aduane wo yare nti oba office no e na Aisha ne bisan sa de na onya adwuma no nti ebro eho bro ni ti Aisha no oba kasie o na wo ho o she t-shirt white pa chon eti we na obo no your friend say we na obo no me refi ni din wa bedru Ghana in any 3 days when do watumi atitima ba omo jeans ka almost Asha ne je be 500 million ansa na o twa ticket amana ba o ji free na busuafo na adwuma no koye ye na adwuma koye ye no
company mokra na mode ne kwenti say oyare na obeba e wose mo nanka mucha take it e ma ne bagana but o campo mo sabusuafo no man fa sika amade a ene mo de hie no de bi obeje asotro etu okodi sei we okoye no mintimi enche we ne de me hye da enim emredudu okodi ye na de sei ya chi na tuma bi no ye be de na nebusuafo enya no na busuafo asha na ka chi busuafo ne say o mo ma ne 450 million no fa mpe lawyer ema no abra o kono so sign contract say bibi e beto ne bia e company ka enti me pese me bisa asha say sa omo agreement no enye papa na ase den ransford ye ifri so ba ko so bi wo wa bo no omo de bet abo na ma ne nofo nyina ase atwitwa pictures no ho so mbetim de atoso a ono so nufu ase atwitwa ya bo ne chi nyina papa ne nofo ase entem na asha etu ne he ne ya bo ne sa ne nofo ntem omo chichire wonsa ti ba bia na e de aba na ebo asha na yesa na ye force montina Ghana nto aso te wono so nani asitu asha na mana so trosa no eni ahye na Abraham pa ne hoden oba omo chichire wonse ye be chichire wo na mentiase se ye de wakoma madam a woni ne ye adwuma na se bibi ba se madam no ne tian ade na ahye madam ne be free madam no be free nti wode ne beba ti asha no be tian obesan akofie ho akoye adwuma nti ase omunni kamafo de oye supervisor na wayi ne nkrofo ama ne kromfo ama nti emrofo no mfa omo nyehwe arabfo no Abigail no free krobe so de odemu Abigail no omuka kro na me refi ase omuka te se omuka sa ne mfante ye pe say odem se be jeli ni CCS okra na wa ye mpa chwane ensem sisiu one of them when I just asha okujestan Pastor be fan a picture there to no move no. Hello. 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 Hello, Madam Asha. I drew be about. Hey, say baby, I'm in him. Hello? Hello? Hello. Madam Asha, good afternoon, Ogana. Afternoon. Oba pana what to say? Ya me adom boko na unso e. Boko, e frame me also for my me or hinini. Me adwuma also party so. Oh, okay. Na ye baby na dey asema bedan ese me se obuan koda de omko Arab countries ko ye adwuma. Hi. Na ye nya ne tie se ye baba ako ye friend Abigail ya chi na tum. Hi, auntie. Now say as this na busuafo de 400 million brewa nsana ye jano. Na no na ye busa se akoda no boni ben wo ye oda wodoma. Oh yo ma. Mitie wo pa. We are my biggest fan baako because of reggae me see akra na me bo reggae ni se wo frɛ ye. Enti no kra wo mu ni se me dance ni akwanya we nso a wo de ama me. Abigail Dazi Me pa choice Tasha. Me pa cho tie mi kakra se si aye kasa yi no. Se be ya obi be usie no na kasa metimi de o picture na to so. Be ha me kakra. Me pa cho. Okay, kasa. Abigail Dazi onye mi lady per se. Oye agent fufuro lady. O di lady backroom ha. Eya na wo agent no your responsibility so be hwe say bia o problem wo be solve na me na menya awe me wo ho na ne na fofo di audio send me na damfo ba akokora me ka say o ma ha eti me call company na me say yes akwada we ya chi na tum na
me ko yi ni file ehweye ana omo ka kire me se na asie na me ni ho enti na oma mama ne no enti me ha me kakra ema me frɛ ono ankasa na agent organa sesia na me se what is say wakwada we ya chi na tumu ana ne agent se ai mate no no kra no Abigail Dazi on tomade ono so organa ne ma okrom ha on tomade na emre bi kroma me de ne ma koma no me ko gina ho boni punu wa mie nti ono kra no me hye na ne nye fine na me se ne sister woni krom ha idie me kwa akɔhwɛ akwada no na metie wono nso ani mu ayeden asem nti me ankasa me sɔre ahomache efa aka ekɔ hɔ kodi line na akwada ne ba ne yesi wo kra bi nti o madam achi watum na according to sources no yesi na wukuta box a wode tete ekwan ho a wode akɔwura ka bi mu aka na tukɔ enu nti na o madam na achi watum na no kra wo mu ne sɛn ana Abigail Dazi se no de ye no kra se camera capture me say na me kuta box a ye money box ana me madam no e de ma me a me de koma obi e friend Ali enti me ba company no na me ka kire o say mako jail ho akọ visit akwada no ene ye sebi me bebe fie me a me bottom ska na me yima akwada no ese je na so mu to indo bi wo ho a odi bi a ye den ato bi edi na me ka kire company say mako ho no e kwa be na e be fa so e be bo akwada no ene ye momi akwada no me madam one net no oye lawyer celebrity lawyer kase pa okrom ha ma me busa company say na video be na kire say akwada no they say akwada ne say wo kranti ene ya chi natum ana mo so mo ka kire me say madam ne di video e ba ha enti mo fa video ni bi nye de ma me na me fa nsani na busuafo say enye wo kranti ene ya chi akwada natum na ma me ne say box na akwa ne di ekowura ka ni mu no Louis Vuitton ana na ewo mu ana kasa ne nyem nso ma me se taxi ta ba fie ho pa nti akwa ne wia no na me call prison ho no kra me busa Abigail say yes taxi ta ba fie ho ana wo se ye no kra aya Ghana nku on se Ghana fo no mutu kwan ya obi wo ha wo mpe foreign products no cream no to say Nivea any ade no say ya mo pe Ghana nku na say de be ye beji wo mo ti Abigail ni de o confess na jail ho no ma me kwan ma me amfa fon enwrem na me pese bibia ni anka me record ene ya ma me kwan ti me ka che company say kwan be na ye be fa so na company ni ka kire me say ma me ni si ni sika ayira ene je sa akwada ni tua enye me na me de me pe o e kan ye na me busa me manager say na me manager say ya mo kakra akwada no ammo kakra no na ye be $3,000 because theft no mo de ato no so theft na ma me so evidence no kura ni me pe evidence ni bi pa na ye me ya se me nsanka bi enti me ne mo hwe enti me ya na me babu suafo amane say na omaka say je $3,000 enti mo so abusuafo mo ndwe ho na ye hu kwan a ye be fa so ma anti o mo nka biem ene sa asem no aba beduru hwe Mame me pa chawo na o si box no a o de koma Ali no me madam na so fan koma no na se ono ane e de koma Ali na Abigail ne kae sa na Abigail ne kan se ne madam na asoma no na mommy me nko ami ko ye lawyer ne ni ho nso na me de na di nkomo age se e bi asem no e kwa appeal na ye ngu video no me nso sebi me mfisisa me nko ana me di asem na chi ana abusuafo no so me kan se nkyere mo no ma anti wo mo nka biem eye dan ana me di wo ma chi me hwan se asem no ne nam social media ne ade na de wo ho no ye ngu video ba ko so a wo bu akola bi omde ba ya wo bu no pa no na aba wa no aye de a wo bu no sa de no krabia ni me pa cha otie me no krabia ni mommy wa video wo tire ma wo bu akola o mommy me pa cha ma me nkyere mu nkyere o me anka sounds me wi number we me send the original video na kyere o okay sister no mitimi boni din sister de he me pa cha mitimi boni din sister de he na apeso boni din no sister no ofri Ngwabieja district obaaye no na adwene mu beka ne kakra ana ase supervisor no yesi waworo no ho no fie Arabs no so no obi a waworo ne ho no aya na be ma nko ne ho enti me nko ana mo suma me se o ne te o kasa okay waworo no ho abone ho adeja member na o mo office no mo ya abrofo
Almost say wa run one boy the journey the obi anso ni mo because I haram. And almost ma me say me na me titwi wo ye me krom ni. Lady na me kan so nya me girl o. E ye obi fufro girl. Enya me girl na me ya me fa ka ko fie wo say. De akoye ya wa bo no me woni video so a. No what tie mu o ta tie mu no ma send videos na ma ye. Na what tie mu. O mo fa ni si pre mu mle na busuafo e. Yes, mommy make si asem so me pa acho. Enti me ko fie ho no mommy nipa ba ko nkire damfo. Sabi me send the original video natural. Me ko anso na me ko ka atwi. Me di be 2 hours o fie say ejewa oh ma boni di we dey facha me. Me pa acho shatade me enko mommy me so ni mo no apete na ho. Me pa acho wo. She video ni ye ma me pa enye office o. Eye fie wa me so ni mo no apete na ho mommy taxi gina ho twa me. Me kwa so na me kwa akɔkye abaya yi be ma bia nka me ho me so ni mu no apete ne ho sa wo hwa me so ni mu no apete ne ho wɔ n'akyi mommy enifa me braye se me kwa me kɔkye damfo sabi na adwene mu ka ne kakra na me krokro na ade ne si taxi mu hwa na atade ba me fie no mommy me ankasa na me hwɛ sister yi metim de na busuafo number amaw me hwɛ na bosome ne na wɔtwe mienu ma ne ho tɔ no because de wa ye wo de ne si play ma flight bi eni wo e be fa no omo beka se gisi omu chain flight bi eni wo gisi ne ho to no na busuafo ne kasa ya na ojo ye betina me fie ne ho to ne wie kura ansana company ne ye take it amaye den e de nakọ na eye last year to since May na asem de e ba obi etu ne sre ene abata we kan we na we yaka we me pa che wo hwe video ni ye pa madam Asha who does time o se wa na mo de mo ko no yes o mo kwa ye dwuma bi white company yes e was dwuma ye didi o me pa che wo se mo de nkra na ekwa enhyehyɛ ye ben na mo ye ansa na mo de o makọ mommy ansa medical ka se sebi obi a wotan wo so sa wasa no wachi anapa ana sebi se wonwom a watokro be so otu bia obabo ne hune se de be ya asem no enwom no enye de because on pe wasem no kurani company won se wo ba me girl bia me de na ba bia me ka kire wo se adwuma na adi o se wonya hozla e wo Ghana na wo ye maami anu ama me medi papa anu ama me medi a wontimi nye me kire mu kire wo wontimi nye se adwuma na se wo ye kwadwofo te se mia na me wo Ghana yi ensuo na me ton fan tofedien wo ye hozla dia oba obetima ye because sebi oba oda 8 hours in a day ladies no more your company no almost 60% is use phone mommy obebusa me say adenti na eje omo phone se ni minim se nipa bebrete wi ase afa na nyina akodi for minim se mutie guess ni bi etimi de efre abonten ewia gold no mo de ama wo mo nti sa instances no sa ye je phone no enche yo be se 4 years ni esisi bebre omo wia gold kwa abonten omo asabi omo wia sika koduru Ghana kra ma yesuma busuafo mo kogi sika no mi ankasa mi kasa makwada ba ko mi mo ni din onse Ghana ya wanda ni kabia zip we animu abaya yi ko yes mi di video ni be sende o abaya yi ko wia sika euros dollars dinars ema mi ankasa mi ji ni free na busuafo nsem sister no contractor sisesi a abaya fufuro ba ko nso no ote owo ne madam ho otimi to iPhone 11 ne madam ntua ne ka dollars nso ye ne bag ne mu no na dollars gum a sabi watwro ne madam din bi ahomatuntum akekere enti saa ne ma wenyina hanso ye ya na atene ene saa dia sponsors no obeje o phone na 2 times in a week ana mommy sabi nso wa wo ha TikTok ya ba yimi ni mabaya ba ko a o Yusuf phone saa ma akwada de pampers tisi abonten akwada ne kwa camera capture ye na lucky ye ne saa na enye main street but almost most of the ladies Yusuf phone na de etie no me pa acho enti say no saa white company no kwa de adwuma no mkwa no me pa acho ye housemaid so white flower no enye white company white flower company or the oba or ye visa ma we free take it free visa enti oba me na me orient o e kire okrom ha mamre se de obeye neat ni bibia me kire wadwuma ni mu because me te omo kasa no enti ye de oba na ye kire omu a na obi aba be fawo na odi ukọ ni fie na akwa ye adwuma boso me so a na otua uka $250 enti saa no
because it's a company na business away so ono na eja and nam wa unim middleman ya de yen na recruit ladies no enti me lady de wo ba me ka che so ya kwadwefo amemma because untimi nye me the lady ba ko bai obeye adwuma 4 months obodam me ka say lady no na busuafo otia o Ghana ana na busuafo send 5,000 na me di bi so na mo me unim ade ba ko so wo ye agent na wo ma company ni lady no oba no anya adwuma ye wo agent no wo ka because enkrata no mo ye no first na ye $1,200 like resident permit no say $1,700 company beji visa sika company beji ticket sika every wo enti so lady ba no anya adwuma me wo eka da me so ametua almost be $8,000 e wo company ho because me lady ba ko be boardam say oye frafrani 4 months pepe ana lady ni be boardam na de ne ba Ghana a eka da ho ametua enti sa na tie enti na eya na ye ba ye kyerɛkyerɛ wo mo say bia wo so wo ye say wo so wo respect wo madam na sebi na wonya kakra ye den akɔwa no enya bi so asɛnde akɔpie madam wakasa ye die ni nyina Facebook live enkrofo e send message tutu na asa wo boa asa nipa ni mu kakra na lady na odi asɛm ne ba no so obusa wasɛm lucky misane mitie ma asha say wo be free Ghana akɔkɔ distana ye free wo boa asha ansa na odi obi be free Ghana akɔ no gi 8,000 Ghana cedis wokɔ hɔ no ma obeye adwuma 2 months e de salary ama no ansa na odi ukoduru hɔ no so a company no ebe ma ni sika odi nipa ba ko bia kwa ogi sika enti wo nipa ba ko be kɔ no wo hu sika obeje bro 300 million sister asha what asema akra mommy me pa chaw mate asema akwada no wote hɔ a wo ka mommy me pa chaw o on say social media bloggers no asemo ba omunya abotre because sebi obi wo hɔ a no ope views ope followers busa lucky say asemo we ba wa frame me on frame yo me wan say di atem ana sebi o se me frame no wonim me ma panyini e frame no oye police or headquarters ono kwa na direct me ma me ba ha asem ne ba ye frɛ no omo frɛ no omo kasa odidi wo matem basa wo mo di ma cha locking abotre I start say Abraham passe police pani bi afrɛ so omo so asem nyabotre Abraham nyabotre Aisha nyabotre mamu akasa be nyabotre na obi nka bi Abraham padi asem Aisha man the police ni ofrɛ me wo say ofa phone frɛ Aisha attended Aisha we di no enya atendidi eketwa na wo mai so omo hwehwe na kira kwa ba bi owo okromo nyino mu nim na se di Aisha ne su ensem wo ka na fidie nsu nyina no kure ba kokure ni onso wo yina makoto a o se no kure ba kokure ni yemusa no nka no kure wo mo nkire ni wiase akola no waye ne den wo fa ne mra papa ne sense mo ka nyina no kure ni mu o friend ne busa wadidi na tem Aisha wati asem no police ni bi afra wasem hu wadidi na tem mommy me pa chawo first bibia asem we your friend guy bi na Kwam TV ono no ofre me WhatsApp call once obi from WhatsApp call a o picture ba ana boy ni introduce ne ho say your friend me this me CID ni na you see what she will be apapa na mama nyina adida na chi na me say bra waka asem me ye ma hye wo so ye CID ni asem na wo ka wo busa me no eye allegedly ana wo accuse me ana say wo pay information bi na what ma ka asem me ye ma hye me say the other ehwa na boy ya soso ene ye sebi ekoye ano kekra wo phone so no kure ni ekoye ano kakra wo phone so ehwa na boy no ko post me video egu mani mase enti ade achi no bi foforo so frɛ with CID identity ana me say mogu mani mase awie di akoto TikTok egu mani mase se me bon crofo me kum nipa wa ha they say information be biem na mo pa ma me ho na me de mo de aye me no Yankopɔn na bedi ma asema ma me mommy so say ya pa o mo anya abotra nkyerɛkyerɛ mi mu se video say aba abonten eye no kore ti se me frɛ wo mo me se de wosi ebusa me nsɛm a me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo o mo anya ne saa o eno ane se mo de koto social media no mu di matam ade achi ya nsa na mo ba be frɛ me na mo di matam awie se de na mo pa frɛ me ho me so me nim se nsɛm a mo ka na nya no kore because mommy say wo ko lucky page ya edidi atama sister ya tena wa di me enye se wo ka asem no na Kwam TV ti mi si me mommy
abaya kwase Jimmy tutu ni mommy say nipa ka asem we na so say frewa how will you get the heart to even explain it to them? So my heart was full of anger. No krani mommy with your worry o udi matam say Aisha tutu ni Jimmy po kwate apenyini. My heart was full of anger. You've already done this, so why should you call me again? Which information, which truth do you want again? It is Asha. Ya kani nyina. Mommy, ne kura bige bedra ne nyana ba na bofi. Mommy, ne kura ne say ne nabusuafo afre me. Aha no theft na maame de na to no so. Say pa de beboa pa ye say ye benya video no. E wo lawyer ne ho. Because me no me mfisisa me wa ha isabi. Me mfisisa me ntimi nwura asem no mu pi. And the lady came in the company of the name. And the company na behind lawyer. Ama akwada no. Ma. What did you make an say? Ma me bisa Asha asem. Oh yo. Ma say ye chi ukotum say ya Asha nim hu bi. Bisa no nkrofo egu ni fi omo yare. Oje usika so obetwa ticket ama wa. Emba on twa ticket. Wo say girl no so omo pay 450 million ema no. Asha tie me. Omo pay 450 million mommy. Se Ghana ha ye wo 450 million a ye be kwa Arab country. Maami ni bi papa ni bi. Wo so omo mpem la so omo mpem ma dia. Akwa no be ko jail 6 years na mfa wo ho. Wo na wo kan sa. Commander Freo, CID commander Penny. O Freo wa wo di na tam na okate ko ne se so omo nim na omo Freo wa de omo de be ye omo. Me de ne ba handro a me kan wo life. Yemfa ne nko ba bia e pe bia yemfa ne ko omo tinya ne hwe. Sa no ka kire. Oh, mommy, mpacha no krobie nim de waka no sabi lucky na no de pa ye. Sana wa no de TikTok. Sana wa no de. Mommy, so ko share TikTok mo. Me say acha me can you say I will stay for Abigail. Ya be pa justice the amano. Wona wo boss. Men kama no ntum. Wo sisi nkwa no. Me say men kama no ntum. Wona wo boss no. Boss no ya wo mpena. Wona na wo. Enti no dia open na de ya Africa for. Aisha, mommy, Aisha, mommy, tie me ba tie me tie. Wo kan ma ye din nyina nya se misuru. Na sam ye ye ni fem. Ye se utwa ataka matoto ya wo nwinam bia. Na wa wo bia no Ghana fo. Na o menya wo mu gidie. Ehiafo ma. Na wo makoku obi ma so. Na nsem a ye buru so ise ye no kura. Aisha, wonyame wo ho. Na nyaka wo betu kwatwa so. Enen pafi besi wo. Mommy, no krabie nim no kretie. No krabie nim de sister na kana lucky. Abaya na wote wona wo kasasa no say mempena ne boss no na say no krabie nim. Papa no okunu wo krom ha. But lucky ne tin sama. She listened to ensam no with hatred ears. Ensama wote wa woka. Because the way we treat you omo no. Enti na me kasa sa no. Ye wo ye omo ye nda ye hiafo ma. Wakọ na se wakọ akonya supervisor wo pese wo de wo position e kanta nkrofo ne so. Mommy senka ye ma omo afra wa hu se ye makadama fo na afra. Wo be hu nsem endra ge obi su ye na wo domain no papa panyini bi so adome no audio no a opa ma ye mbo. Wo be hu no me sama ye ka kira asha. Panyini na wo dome me no. Mommy, me pa cha otie. Audio na wo sik ewiase sa adwuma ye akoye se teacher adwuma. Teacher obi wo ho a teacher ni bi wo ho a akwada mpena asem ba akokora nti teacher ni bi wo ho na akwada ni pa be 200 obi ampe wa asem wo ye hwan asha. Asha wo ye hwan. Sa wo so wani ade. Mani atense o mommy na me de mani ato no. Ena mpanfo no maso mo na ye de ani ato no. Say personal attack na lucky na wote ho no. Oni me wa na asesen na asa wo ye blogger. Which kind of blogger? Menya blogger. Menya blogger. Asem ne ba ye rotie mommy me pa cha wo me pese wo call lucky page. Now, who share the kind of videos that we do man kasa because we didn't pay for na terminate jantro because me do juma dey me do and no betina life we di matem and no no ne nko for betina life we di matem mommy won say me di ka chire mu chire wo say wo di lady ba na se wa anya adwuma company jiska free wo ho yenso ye jiska ne free ladies no wo ba ya ka chire wo so wo hwe na wontimi nye 2 years na Abrantie obi wa ha no so friend PK General was say asema Asha wo ka nyina wo boa na me nwa wa na obi ase PK General is Lucky's friend. They were all doing live together. PK General, I know him on TikTok. He is Lucky's friend. Lucky has a gang.
like that, mommy. I have a gun the same you have. Me wa gun to say the wo bi na Asha. Nana we am a fan ka kese. Twa nukurani. Lucky no gang. What did the American say? Lucky ni e wo gang. Ana omo yesa. Ma ganda me wo me kan no krentin ko for pemase. Lucky mama me say question ba ko mommy. Lucky. Wo si mekum nipa, mesie nipa ama Pakistani fo abesisa. Who evidence was I hear from how we kasa asem sa no. Lucky, hwe ye o. Oba, oye oba fa was na na funa toro no fa ni Ghana na hwe de beto. Lucky, who see me kum nipa, Aisha kum nipa, Aisha Aisha, obi send message, your friend is Sandy Love. What's so boa we poison. Mommy say Sandy Love no. Ono ene be ka chem say ge wait it na ndura me ye life no. Aisha record me dia come again say ono na de ne kwa adwuma obema boys akobo no. Wone kan ye. No krabia ni mommy. Ya no krabia ni Aisha nyame o hwe wo wai. Wo wonye Muslim yidim Asha no free wo so. Oni nyame hwa me so me de nyame jaw. Ensama wo kato. Said ya wo do me no me so me de nyame jaw. Enwe wo tutuo. Aisha, mommy manen do me, wo de manen do me. Nyame na be di ma asema mame. Aisha, me so me de nyame jaw. Aisha. Mommy. Me pa jo. Tie. Me ye penny, yesi penny due matemati. Asemu ye de twere ho. Edwada ye be san atena so. Ye investigation. Edwada ye be san abane abehunu baabi a abehwe baabi asem na koduru wai. Aisha. The on katin, our katin. I be just a friend. Send him chin. Say na busy. Be our friend. Na Abigail no like you free krobeso. Mommy, Abigail chrono free ni me refi say be a friend in step man. Hello Aisha nyabo trete me say. Ya di asama na etwere ho. Na yenso ya investigation. Nyame ya to my Edwada be so. Na ya fro na ya hunu ba bia no kre no why. Me pa cho mate. Mommy me pa cho me nim say wo de wasa asem we na be kodin. Me ye agent there. Metie nipa na so bebre. Na nsem abaya ne twitwa to me so mommy me pa cho mbe so ko ni page. Nsem akase a wo keka to me so. Anu odin. Enu ti na me say Edwada ye betra so ne enso aye hwehwemu wate oba asha. Sira wo nya. Me pa cho mate. Yo. Me pa cho mate me da se. Radenka. Like Amen. Say maami say nya nokure. Ba Facebook dia dodo na ase de wo ka nokure borosa. Ma eye nokure girls no musuro because of da so wo campaign nim. Omo ntimi nyi omo anim omo suro. Ye bo omo. Ma girl ba ko wase lucky and offer me video call o se hwe me se Asha asotro de fa machi e na ama me se atu. Ode ukofie na okase madam ne nhwe wuye nti omo system fie ne ma wa one ne boss no omo bebo wankasa. Asha we de omo nya bi wo ho. Omo nya bi wo ho Asha wo de omo nya bi wo ho. Na adwuma na okase wonya Asha ne boss no omo bebo omo wo dan kitwa te say mfa say ha se ye wo dan kitwa bi wo ho. Ye do koshem adwane nka ho bibia nka ho na wo hye ho Asha bebro wa sotro a na waje atumekọ adwuma ansa na ye biu. Wura office ani ya sizi wo phone because of eniema omo ye no ho no enye papa nti obi adu office a onyuso phone we enye nipa wo video ye no ye Philippine a enkasa video say ba bontin no ke ye hu no so ye supervisor wo yo BB Fabrics and tomano ye wo bill materials bill efe papa ye wo 8,000 4,000 Bomodia so jibia pamashe enya sam ketwa 0552799750 midima fo se wani amawo Dr. Time da so ogini hu die nti enti obetwa brato yade so akwa gogo he ya wa mo yade din a 0244 na nkyere se won sa 82 absa ye nkonkwa jibi wabi shi account ye nuama no oba ya wo ye adwuma ko jibi ye adwuma fatrete absa bank bi e ben bi an fo ni kyere ho Diamond Scientific Research and Alternative Medicine ye de ni kyerem ye kwa jibi ye male vitality ebem wa ginem 0246727677 ye nkasa pad ye kasa yas ye wo extra long ko jibi heavy flow ye kama minty
Oh, 0501 a bishop apemprande fie ne ko egukom onsa bebia usisi Astam road onai waso 0598552219 bibini toma plus onse dro papa eboano kokko jibi ayemkuro ebetu esiwachi afri ho 0541337810 Lawson about center delay my capsule Lawson locket ovonuro Lawson mixture obaya che eboa siesie ni pede to na sayade awuro nyada so e di free ho ni nyina be ko 0242133577 grow fine ube grow fine mo janu munye eye grow fine ko kete so awona eye grow fine ko mabo kinkim ni nyina ye grow ye fine brani basa eye grow fine doctor so mo ja so ate eye grow fine awona peso pia bonten eye grow fine wa ya de awie na ho to wo ko jibi digital about center ene dia ba ushia ye ka no no to bi 0244596532 lucky say said ya ye de be hye Monday me pa show you it was information bia ne evidences bia won fabre me pa show you be Monday no na fe ye ka na ye mudie kura mu me pa cho Ransford o mu du ma woda ne mfa nto so ne enko Jacqueline Boateng Billy Ocean Sompa Marketing Department and I wish you happy birthday Onyamishra and there's a thematic press birthday and Sompa and ne osi wudi na woda ye so osu nhira ene kwatenten so e de emano na abrampa betonti ho ana give us mewi ma give us me give us eja give us sexy brantem na tam ko pe kwan sori na to na me so me manza so na azere na me are very interested what assembly na wo ade wunu bi akobi oh ono no ye Islam I feel say favor Islam for them more. Christians. So no wenya say issues challenges bia. But I feel say I was say ma any penyanti in regarding to some of these decision making because the whole no once Arabian countries almost standard of law no entirely different from the normalcy prioritization of human rights. It is I want to say no man as na okwa wan here later be kwakwaye issues at the amount. Well, Yamagana Falcon by live on Sompa 93. It's all holiday. Live on Sompa, TV passes through na Yadin Komo, the Afa givers, Senra Hodo in Num a word as Yadin Komo, the Afa givers GC Miss Chana, forgivers GC capsules a dra, Ebwan and Emuyaria, many other related infections, a bit to say a pension coso, at the free Winnipedi anymore. Na afe and so I ideas give us about Mr. Dunababwa, na boosting immune system, malaria, typhoid, and afe join this a bit to us here. Na afe so give us P capsules and afe give us co capsules, and so it's me apwa na and nay malaria, typhoid, and afe join this a bit to us here. And I say, men compromising on your health, baby, I'll turn Nubia. I want my gun and money to pan hair shops and hold on no qua insiste say oh give us yen no be no one to your mouth for be say a digima to say give us a the original give us never digima G number Freyan on 0543 222 470 0543 222 470 nationwide baby our bisa so give us yen no be now give us GC mixture and I forgive us GC capsules a drono a bois na enemu ya ring and a bit was here quenchon coso a day a free a year with Nipediano and so emu na yasi a tran community awa I will give us GC mixture and I forgive us GC capsules yes say enemu ya riano World Health Organization said Dodwana ya dear friend say symptomatic near cast enemu ya really is symptomatica the person change and say enemu ya ria benipediano so na symptoms no and near the amount and to go hospital and as one tested positive na what give us GC mixture and I forgive us GC capsules at Dronibi not what or not one no mebeboa na sa ha woni ngana no eto ase e kwanhwon koso na se nemu yare na be de free eye nipedia no so na nipedia no enya apomoden pa ya gidi se nemu yare no 99.9 dodo wana eye enemu ana se mpemu nhyamude na nam so de ba ntia na ehonom no ye ni wo honom pa na nso ye woni oma bi honom a enma yare ne ba no nye mpemu nhyamude ntia no ye self inoculation ebia panie na wankasa wo ye definitive self medication and am say nemu yare ye mojamu yare ntino se me de wo me ho no foforo e de wa
potentially metimi anya de friend say namu yawe enso bi intina ko hospital and kapani anke de woman and can say ye de ka betimi de awofoforo nanso enam se pania no go through nipa na blood streams mo no yintimi nsan fan wo foforo na ya to eno enso atwene sansa na afie se body fluid a ewo nipadie ne mu na eba abonten nyina no eno so timi nam so ema wonya de friend say namu yawe ne bi extreme casing especially say kotwa awani pa na anuma na so potentially betimi ama wanam so na wanya de friend say namu yawe ahodo ne mu bi and to give us a course advocate say yem practice the friend say sexual hygiene before and after sex ufra bonten na obefia before some permission with the other person. I was also making sure so body need clean and I'm so pia we are exposed to a lot of bacteria a yana and then we are real no one so timi eka ho bi sansa na fe public washrooms ahodo e bia obetu kwan akoba bi enye the normal place a wote the beka chiro nyina ne say antiseptic bia odi gu WC mu a ebeboa na active bacteria so no fagum ansa na watena so aye ho yi antesa potentially or reproductive organ exposure emmoa no unfa wani enhu won betimi aha we ka ne say ya onti ase ho so ho hwa ase say ye ohene boys and answer bombs or reproductive organ no nso boni ahwa ase say egu we oba we ye bema o mema yo enso atimi aba forma we nyina ye nema hodo e bon ka ya mo hu se no kre wanya de friend say nemu yare ahodo no enso emu ebinti say pegivers GC mixture and I forgive us GC capsules. They are no de boom. Untime number ako enya baako at a price at that form. Now one sweat to me now at all. Now one be fraying on 0543 222 470 0543 222 470. Baby, you told no be our mind gun and more crying sister. So give us GC mixture na forgive us GC capsules. Ababoa na nemu ya ring na a bit one said you're free in the pedia. And Musanso na fe ya your friend has said give us herbal mixture and also eboa na malaria ya and a bit one say 25th April ya na ye World Health Malaria Day. My way a fan I said die dear si honoma World Health Organization any other health ministries at what or may be emu ya hwe kwan pa ye befa so ne betu yare afa ne sa malaria yare no nso e de afri biase enkanka be mem hanum say na hwe data previous and recent times the bia na e wo hworo nti e boy enka ya mo ama ehu say no kra ya de se malaria yare ne yen ebebefo ade yen pa na ya se give us yen to ado ne keke yen to ado no ade ma no na ye kyerɛ yare ahodo aye nu ne sa no yare no ekofa ba nti ya se oye efin ahodo no na e pan tontom na female anopheles mosquito ya de se one urban system ni ma okawa no the plasmodium parasite mo wana ebenam so mo gwanya malaria yare no na odi amount na de bia ka se wo bisa ho die nti a na female anopheles mosquito ohia ni pamoja anam so wanya ni pamoja nya de se nkosu a wo so oto no betimi ato a produce the offense offsprings nti esro se bia kaw wayare enkwa mesro pegive us about mesha adoni bi na enom sanso na afei loss of appetite untimi eni do na nteka kra bi na wabre we nyina ye nioma ebon ka ya mo so no kra wanya yare a ye friend say malaria yare ne bi nti onum give us about mesha do na beboa na ekọ sanso na afei stagnant water nsu a da honom na ewo gutters ase na intimate na enko afia hodo sebio bola ye 2-3 days na yen disposing of ningina timi bleedy ye entontom inti yesrew the sanyoma we so na se wanya bia give us about mixture drono a bit to ase de afri ne pedie ne mo yare afa ne se typhoid etu ase the bia meka say aduane fa a lot of unhygienic process inti ase sa enuane no nwana emben say solid food a yensuo nso a yen recommend brand bia ma by brand a wogidi say ehon ete no tona enom efie fa ensuo anasa adrugu ensuo mu na ente ho ansa na akọ nipadua no ensuo mu oyɛ saa no na mwawa yɛ fa sɛ salmonella typhi wɔnom de yare fa ne sɛ typhoid eba no ebetu wɔn ase enso de afra yɛ wuni nipadua nim na sɛ wanya bi dada wapa give us about mixture do ne yɛ ka ne sɛ ya wo de pedia agro
ɛyɛ adeɛ sɛ yɛn pɛ sɛ ɔde bɛdi agorɔ sɛnea ɛbɛyɛ abɛnya apɔmɔden pa hwonko na wayɛ adwuma hwɛ ɔman ahwɛ w'abusua na afei wacontribute to quota na ma ɔman Ghana akɔ so wagyina ne nan so join this ɛbɛtu asɛ de afiri nipadua no mu na afei aboa na ɛboosti wo immune system ɛyɛ adeɛ sɛ ɛho ahoɔdensɛm ba fam a ɔtaa yare ɛmfa ho ne expect a wobɛhu no ɛmfa ho ne aduru a wobɛno mɛnam sɛ immune system na ahoɔdensɛm no aba fam no recognition and identification no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ nti yɛsrɛ give us herbal mixture dwoni bi na ɛnom ɛbɛboa na ɛnɛn yareɛ anaasɛ mpo wo immune system na ɛso ahoɔdensɛm aba fam no ɛtumi aboa na ɛnɛn ama ahoɔden hwonko nso ɛtumi abɛmfrɛ on 0543 222 470 0543 222 470. Give us P capsules and afi co capsules ɛboa na ɔyɛ bɛrima ɔmɛrima yɔ aba fam a ɛtu saa haw ne nyinaa sɛ deɛ afiri ɛyɛ wɔ nipadua no mu yɛsɛ a lot of problems and I say if gya edom no dodo na yɛ deɛ fɛ no sɛ lack of parental care and as control it is sɛ bio ebia ɔbaa ne okunu wɔn ma wo dada wɔn te aware ase na bɛrima no mɛrima yɛ aba fam no ɔbaa no ntumi ankɔntɛn na ebi nso ɔmo ntumi amoa okunu ama wampɛ do na wafa n'akyi emotions will be drawn in ɔbɔ nsa afei ɔsi deɛ ɔbaa no ayɛ ntena nkwalaa no kora nya deɛ sɛ ɔbɛhwɛ wɔn biem ɛbasa ne nkwalaa no nso ɛyɛ nneɛma ni kwan sɛ wɔn mɛyɛ nam sa awofoɔ no gya awareɛ ne ɛfɛ no sɛ lack of parental care and control ntɛmi no mi yɛ apɔn no kakra ne ɛhyɛ yɛn ho no na nkwalaa no aba abɛgye nti ɛsɛ the main causative no ɛhɔ nom na ɛfiri nti woyɛ bɛrima a mɛma saa haw no bi ɛnto ɛbɛ generate mogya de afiri nipadua akɔ ɛfɛ no sɛ wɔ arteries mu na aba nti na ɛwɔ bɛrima ho yɛka ne sɛ a ɔbɛka sɛ yɛ agudi unless sɛ ebi ato nti mpɛtɛ sɛ haw no bi bɛto kooko ne amama yɛ wɔ nipadua no mu ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ bɛrima wate nkasɛm ɛyɛ adeɛ sɛ ɛwɔ fam saa haw no nyinaa no ɛtu asɛ de afiri nipadua no mu balance the equation of meal anaasɛ aduane a mu di no kɔ nipadua no mu carbohydrate no contain a lot of starchy sɛnea ɛbɛyɛ a ɛne wo balance the equation no ɛbɛboa na kooko ne amaman ɛbɛfiri nipadua no mu frɛying on 0543 222 470 0543 222 470. Baby, you told no be able my Ghana nation. Why don't I insist? So, give us herbal mixture, malaria, typhoid, and I feel join this a bit to us here. And I give us P capsules and I feel co capsules and so I buana cocoa near my mind and memo memory about from what think I send from a bit to us here. And I give us GC mixture and I give us GC capsules and so bois. Then we are ringing and I to us. Finally, fraying on 0543 222 470 0543 222 470 numbers are not active. I was screen I say, my lady. May I say sexy? Radin can Abraham Pabetunto Pom. My lady, me da CP, Yami Osha. My lady, me who a be before binom, Yenu Ghana for be. Subaby, woman, my lady, never met time. And now we are Nigeria for starting some by my lady. Nigeria ni na wo yan boni ani nua no ba beta na chi sisi e wo ye ne ye memu ha wo my lady nipa nya sika no nya chance wo ba bia no wo de ne chance no wo ne sisi nipa my lady course ye nya bi Aisha ne nsem wo ka my lady nukure bia nim nukure bia ni ho wo sa ansem na e koso nim wa ye na adwene se o ka dedede wo hase ya manipa hu se de ni sute my lady commander no nkomo a wo ne mi di ye no oso wo friend so ne kas nyansasem ne kwen be fa so a omu akwa ahokyire mo mbeba abraba na nya botra ma no bie na no edi na tempa papa sesei commander nani abri yie pa se ombehwedu ombetime bia enti sa Aisha no ye hwan Aisha ne ye hwan a eye wonu mom ana ye gang ana wono no atimi up ewo krom wa odi Ghana fu ani na nka sebe ofi abosi atwa wa ye wo se bonti su ni abosi abetwa de nka efie di atwa da bonti su ni de metwa omunim si omunua Ghana ni ana aba be fa no de ne kro anka boni bia nim onu kodu ya se wakoya gang onu mom ana se wo sorry tia Ghana for my lady ababa wo wei empanifu wo mayi mu yo mu ka bi ewom si yesi ye ni pani bia wo sa krom a obetime di nipa wo aba yesre wo mu atamesi ababa be kum Ghana for maya na ye ka bibi kwa so nkyere maya yi ansani asan be yachi my lady amaya ni nkyere krom ha ba bia ne ha edi asem wa edi asem wo fri kome kosi kamoni bi edros ne niema edi na obenya fri mu edi wa bra wuti krom ha my lady wuyi 5 cities a wunya dokro kakaka
Would you turn a moving as a Tony Meko? No, I did not want to. Who compared was Arab countries no trafficking. Net tongue, Malady, ye best say yen mano, Malady, I may be yayame. Some say, Omako Aqua, yen say, Malady never be yayame. Ediana Mujini, we say. Edian, or Pia Baswad, who could free Menko. Obi, only plenty besu fie kwano. Na ye sabi, our country biana, Menko. Na ni pa boni fo, omu na kebeku kra na, je Ghana fo he kire na me yeku o. Me say Aisha Malady, ba bi owo piano, en kopim say. Obi akwa ahunye hiam, eye nam ne nsa so, e be ba beduro mam ye be gya ne dimbo. Asem ye beka, ama wiase nyina, ba bi onam piano. Baby on nam piano, you better tell us so. Malady minim sub bloggers no one number. More fun to video near Yano, Nanny Penny who sue, and then the band what they take, sell chrome honum. Eddie Ghana for any, Eddie Ghana for many. Malady, Messia Bank of him say, what they Ghana for naming some, I copy chrome of Babano. Yan Dimbo. Yamane Hontono, Yabekin Pietro Yacania, Messi Opa, oh, Ricorium, and then you want and walk of Funcono. And then is a moon and some phone, and then you probably embrace or some no more yet. Ye dear Miano Bonissa, where would we have gone and knee? Would we Africa knee? Malady, a dear. We hear in the genius can a day. Nipai can say 450 million service your phone family. Who sent Tessa, who can't trust a Wuniska, a baby near money, a friend house had to papa so. I say 1 year, Malady, 1 year. One ye, one in the agent no was a cromono. O mina ye. If so, ultimate maswa, Yadis Yanko do, a manfoso, Uncle Kumo Mungo, and fire the other damn cotuomoso. Malady Dian Kwani Yase. Why sound quality me, Nedia Naba? Won't quality me and I say, ultimate see who fear now, who says see, a year, you can also call this grandpa. Lake Road. Who Abidjan Quanta, who see Fiano, and Crawford had this is a Fiano. You see a Tiwaya, no aqua discuss it, Moody's can say, Mamma and Metty Mamma Denaba. Would you know about that? Malady, may say, Sia Cassay, or be what TikTok be or sign video beyond. Move on target on one number in Huano. What to be thrown to Triumpia, a cassette that is said here, a one in one. Malady some of the back cake, one how one for money back to Cressuno, and Crawford so a fletcher, a boarding bonnet. Unquiet why, Mimitia me for Binko, Chroma Yabomidi. I be the tongue for Binko Yabonidi. Maladu do Biako, Yabodi. Na media me yan say, a yana a brand take or see, and Cremophone Mobian Pabonifo. Sa I shall now tono. When the Pabonini, Sauzunia Cremonidian ye, Nessie Beku and Yabeswa Confo. No a Cremonidian Nesse, who the honor near Donam so to me, a friend, Yaminity, yes, Malady, and nay. Meaning said sanity. And Uti. Oh, yes. A beer no head and was a bishwan and Tessa. Ya can't no. Ya can't no. A friend of Cosi Dwada. Malady, the Ombia no may you. Let us say. I was sure. There are some West here. Dwada, a bit features as him. Yes, sorry. Or chance on Sompa Nkomo Reggae Friday. Yenshia. Or Hinini, Macrow. Different type of jiname, betobi, ebony, fofo, yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femiche papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy share. Yatete near man is to be beer or Abyss shop. Be beer or Abyss shop. Betobi cotton, betobi coche. Eya fufu la po yatesu bla at this year market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa did not do much in Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to go from no one to me to my ding one pim. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. Are you
Give us cold capsules. Say yes, is ya red the wall swore. Coco did do with nipper when in our posa a mamma and me my wounja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Obey Chinasuma. And men what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. I pay for a batter, one more menu for one and Quadawan if you do me no come. Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. And me Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Nukudi brew. A yama money mema. A yoku ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na Edusa was the me bravo we. Sweetie, may you come on, mammy, I draw more. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Oh, be I just happened for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu mini di, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro, ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. It's supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coco I am team. Anyway, female strappings. Oh, this may not go view. Test view any capsules. So the mawa. Say Coco, I am team. Wifey menstrual pains in a tenant. Namison and say wifey yare or choir sabia. And no missing when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malame say wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamekwa. O mammy tonic be. Bra. Mrs. say me share to move. Hey, honey, into a baba na can wasn't son. Oh, baby. Oh, baby. And you ya. Channel so open for or bad time. Or my abofra no for. And I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Enroy, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to
yɛ stiff saa no ɔno kɔno no gyama wabrɛ Akos sɛnea me nsa ne me nan mu twetwe me no emu ayɛ titiritii mentumi mpo nsɔre wo na ɛnwanwa ɛno a mefiri dwom baeɛ na meka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture aba enti nom bi ansa na wakɔda mehuu yɛ ne sɛ wada sɛ woano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma mogya ɛdu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madamfo kofi mpo ka kyerɛ me sɛ iwak natural hair fofoɔ bi biduro bi ɔmode aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo atu agu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kɔtɔdwe ne wapɔ so na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ɛbɛgya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnya ma pemfoɔ ɛma wɔma wɔma nofoɔ anaasɛ nkɔda wonya nyamfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ man mu pharmaceutical shops ɛne herbal shops frɛ piwak ɛwɔ 024-89-28824 anaa 020-100-0021 21st clinic ayɛ sciatica expert sciatica no wo nerves na ɛwɔ wo to ase na ɛfa wo sire mu na ɛfa wo nansia bɛsi aseɛ hɔ no sɛ ho tekye ma ɛno ɛne ɛfa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wogye ho baabi a ɛnyɛ na ɛno na 21st clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yɛ ntia basobɔ ma gye no wɔ Ghana ha ɛne amono ne ɛnya asɛm ketewa wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540-311-311 0540-311-311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert